Being President of Triprikamotha, I congratulate Maharani Preeti Singh Devarma for being selected as a common candidate for upcoming Lok Sabha election. East Tripura forthcoming Parliament election candidate खायजा एवं जों आं निजे बहायनो बेलायखे खाथंथका आं चिनि महारानी चिनि कीर्ति सिंह देबरमानो बेलायखे खाकाहाम जानोगो फाइनाय लोकसभा चौमारिगो पूर्व त्रिपुरा अशोक थाइनि इंगै चिनि खाचकसा महारानी कीर्ति सिंह देबरमा जॉइंट नॉमिनेटेड कैंडिडेट इंगमानि बागै आं बनो बेलायखे हामबाय ते खुलुमनाय फारो चिनी त्रिपुरा हासनि ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री सीटो बचानाय चिनी त्रिपुरा मोथानि इंगै राजकुमारी प्रीति सिंह देबरमा बनो आनि खाकसांमा ते हामजागमु ते खुलुमु याफारो बो चिनी फाइनाय पार्लियामेंट इलेक्शनाव गोबां माबुबायखे कप्लाय इंथंनि जों ईश्वरनि थानि सुरि Congratulations of our beloved Sudukumari Preeti Devi Singh Deborma of Royal Family of Tripura for being selected as a candidate of Triprikamotha and BJP from East Tripura ST Parliamentary Constituency. All the best and good luck. Poilano sini Maharani Preeti Singh Deborma no ka kaham te chabani chebaya phono bo sini Triprikamotha te BJP ni joint candidate Buskang Chongmariwo Duinong East Parliamentary Constituency ni candidate oro bo botalainai bono jotono gobang burbe kaplai khlaidi हामबाय जानाव सिनि महारानी कीर्ति सिंह देबरमानो बिनि बोनो कैंडिडेट ईस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी नि एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नि कैंडिडेट हिसाबियो सिलेक्ट खालामन बयो एवं आं I pray all the best. A very big congratulations to our Maharani Preeti Devi Singh Deborma ji. Buskangni Lok Sabha election Puro Tripura asono sini borongmanang bobagrani BB Kumari Keerti Singh Deborma BJP ni candidate ma baginai belai bono waiflaya congratulations ya faru. Maharani Preeti Devi Singh Deborma ji no ang pulano nono hambai ma ya pharo tamoni bagui hingke purbo Tripura ni asuk thalman mani bagui belai kheno hambai mariwo ini belai khe khatong tokmano tamoni hingba sini purbo Tripura ST asan hainai Lok Sabha ni candidate sini Maharaj Kumari Preeti Singh Deborma bono aro Chongjamani bagai bono belaike congratulations tai hambai Belaike congratulations Maharani Preeti Singh Devi Deborma ji no ham